twakire gaiga kwenda n'ebimera by'ekaawa ebimera twokwenda na gaiga n'enfunyamoni nindigirire tunotumotu ndorose nindi ebimeri enusu emiliyoni kolingana na telinakomisati abayima telinaenkubuuli ninamugokotirinke narwete nansirete onenga abalimi batebirenga kiamerire one of the factors narwete nyamaki ogenda ororo yusi ekameri ekingekore igo ekaawa erikwendana kandi na ekaawa yokonywewa nanyola investor for Dubai oyo nanyola tobe avocado already ada to invest 1.3 billion as okurusia mokasa avocado and then kwenda na level on table nabe darlo sinabeke factory ende agacha tonge yar no go ngore the factory ende kahawa kaje senge nje kahawa yoko nyewe baru senge ndile ko caffeine ikorosie niwa ikonywa ensenge ina jibintu privileges kwenda kwenda usichi konywa worldwide nero jakobe ya kabere after ya moya yuro go indicate tumotu investor na ndenda dembole abana bantu bari locally gaiga bali ni mokonyora investors batome bono once ikera mno yo Dubai na ile tenus ya industrial park abangwana mbali na baro tunya kugamba na baro general sector Manchester UK baro sembabe ke industry yoko kusema yoko wene aba ndio ile watu ya ni maiga mono mpaka Kenya ni hii ni watu na ndio kwana abali na barabara ba orokile interest as ndio denga usi ayeme police ko gani abana ni kwa social media market country negative de auto coin matusta auto coin igatorenga kitokoni usiye kitokoni abayibo zeto kwikoni kikapu ikiera ense no irigere ninde bindo kora mana ndio tokoni ile ndiye kira tokoni no koleta abantu bordu usiye ito no tokonya ikiera twanyari ndio ndaba bengati oboyirwe kahawa bali bakwibamba manyi neki nirugyoka oranyore yanti tabajya kwenya ndate kuri example neki nirukiana no eno umwana gutagende school neligo twabeke mikakati n'aki tukonyara gusekiwa ifotoje lakini bene omulendi lazima bwanze n'abalimi abanyama abalimi aba mbamanyekane abalimi lazima emanyekane n'omulimi emeterenga asimire kikawa gopima ekinganiro omwebi na muntu kumanyekane ekera edata ndiri goti wanjira muntu onde kwensi otali mulimi agure kawa korosi nabono kandi ne kawa amagina yekwai etu aveke fine yen nene sana ekere tutagitinga ki ingena liye kwari isi egugaiga yali abantu baita basaya bari baranyonga torali kino ene chiwochi bali bago park bali bakobeka kigariro bayire echoka kurugaiga musibara hospital ngobono umuntu ndibenso kubwatumaya egali wako miliyoni wabo igora abande babwatitu ebake ikigaba na isiko ya kisi kongake ngodenga kigaba na tinko nyara kolibisi ba ekera amagena imwe ga nali mugo tama maya ga gamora magena hospital abwati manekera atwe fine ndiko mu amagena ekera magena itaye effort ya ga kigega twali value muntu teyo mutatu akigasi lazima tobo sikigasi sabantu neki uno mugabana legasi andras mando teba nekigasi komi ekile kindaye ndaba abantu babusi banyo go amangane ka waro national government abuja koshika nechi ya kuleti chief assistant chief n'abantu bane data etimi yana agriculture mbo data
etutete tu arosidati etwakwenda na mundu wensi okoleti kawa etogopima in average probability no muntu na bango ja kobeka ale tikawe kere kote buye mono gaiga kuseka ekoto na libyo katranya ale koke ekera abayibi no nkoro ekoti ya Yesu bali lakini nenge nje togodina barabu na nje na rate ndre abayibi bane bali kodina barabu na bekawa none becha na babe mono becha bali mpokka ki factory echabu ya kile babu atobasa ngane cha yabali no ni yabantu discoganisi ngo it can happen and we are dealing with that situation ekera kando nga kitigire private lakini nzo wanja bali mwetu bawuneregwe esengento n'ikindi batubeka mu ndo bimiriri pneumonia kwata bakwe assurance abali mimo kumona as long as ndo mugabana ninteme nankonya deal na abaibia bamoja kuwatirane na serikali ndio balance para revenue soko huru why the nature again the soko huru ekawa we are going to make sure that we make a proper mechanism no control na soko huru ndio ndio tumanya kubodi ekawa kwa goti ya actually in my budget area and God willing in my second term we are putting all security apparatus technologically to make sure kigendo kendi kuru kusiga iga etuma yetengendo wanega alige tuire the way we do scanning Mombasa all our major roads we must make sure wamanyire na keke mbeto is an heavy investment but it is worth it ekiera oboibi obwaikira bali probably going forward what I'm doing will invest in and I cannot tell you as mangika to answer na mangana itanga niyo koranga tika chikos revenue yake tika chikos kanchiche so that we sako day of the night Rima hoye hoye kawa hoye hoye wanasema ngaki domo kaiga Hello? Erangi, ini jumpa di baby. Kalau kita masih, ama gendero, kalau kita gaya makingo, ekiara kene mkino na nani wacho, manye tidak kuna obo mubaba. Ini etikene sulit. Ejasi itu ya barang yang tiga itu, orang tadi jenazah mukul warna egois, menjadi berus, era tarap, abancan, obik 500 million, I was wearing a tiga korsuke. Ya, ini tiga kene, orang kiri berbicara kaya, cile kencok, cicuk lihat lebih, lego wo, ya ngisi. Dia mau selesai, harus selesai.